Tiha kasni bagi celebrate ya ka World Environment Day kata kesan tarik ujun mo Prime Minister Modi upna ya ka jaguntup ya ka Jay Prakash Narayan Bird Sanctuary kum ka Ramsar site bachis pa joka India kum ta ka India kelalong kari Asia ka mamundo tam ki Ramsar site bat kawan balai na kiri ka perthai mo Kadai ka Bird Sanctuary, kadai ka Manadah ka Jala, Uttar Pradesh, Bad ka Kerteng Berim, kadai ka Surhatal. Ka Surhatal, kadai ka Oxbolik. Ka Manadah ni Bird Sanctuary, bad kadai ka Jaka ka Bakisim na Siberia, ba Central Asia, kisaiwan ka ha ka Portalang. Te manah kadai ka exam DSC, kawan ka Jingkali. Ramsar Convention is associated with which terms? Te ka answer kadai wetlands. Teki ay kita ki wetlands mo. Ki wetlands kini ki jaka masyang Hakaba ka kala bandai ka kepada permanent ni tangaki ayam-ayam mo. Kadai ro kata ka transition zone between land and water bodies kemun. Kajaka ka transition mo ka apri ka land but ka water bodies. Teki ay ka Ramsar Convention. Ka Ramsar Convention kadai ke jate sa sekolah jung kiri baper jauh ke berthai. Kani laya soy hau Arctic Februari saja kena Spanya puai ha Ramsar Island. Nadu ketika si celebrate ya kani ka Arctic o Feb kum ka World Wetlands Day. Kadang man pasut ho ya ka jinan kam ki wetlands mo. Ka India ka sanya ka Wetlands Convention ha ka sitarik o Februari ka kadai spa prahoar. Di ka first wetlands of the world kani ka Kubok Peninsula kepada hari Australia. Ke fast Ramsar site juga India pat kereka Silika Lake bat ka Koladio National Park ma. Teka sendarbat pat kereka largest Ramsar site of India. Okay. Hana dis kidan South Liki Ramsar site. Badingkong kereka Loktak Lake. Nang takadan ka di Porbilah Assam nang taka Rudra Sagar Lake Tripura. Kesio Pari Wetlands Sikkim. Bat ka Pala Wetland Mizoram. Kolei